ایوار باش، دم باش، بینرین هجا هون بخیر هاتن تمورا میترای اشته 15 روزه دین دیسا به هوران ایرو میوانا من گلک دیسا گلک هجا هیا او بخواه هم باجارو کیا منه روشان خان میوانا ما ایرو
بخیر هاتی راشن خان نخیر داوی سلام ریز شو تواره ام گلک سپاس کنج بر کتا تکایا ما پجراند و خواست کو بشتاری برنامه ما بی گلک سپاس کن ایشی گلک سپاس کن مصاب ما دست به سرانه که کر به آخیمان کو سرانه که جه اریوانیه از بارم کو دکو من دیتم دکو هداری کردی کو گلک تاثیر دنگ رادیو اریوانی سرتا چی بویا؟ از وصف باور دیگه از خواستم بچه بزن من دانستم تا که به کرتاسی کر لی باورم بچه دنگ نزم بو هیویدارم هاتیه بیستن من سر جیانا تا دانستم که کرت کر وقت تو بخواجید کاری کو گوتنه ده هبن سر بکه زیده بکر ویجید کاری بکه لیم دست به رادیو یا دنگ اریوانی بکن یعنی جیتا چاوا دست به موزیک کر ان تکارم بوی داشتی دست بکن بله هلبت رادیو اریوانی تیسیر لمک شاکری از بیمقی جبو رادیو اریوانی از کارم بیشم جبو کرده گلکی رادیویک و خباتک گلک بیروزه جبو عاشق کرنا موسیقا کردی براستی جی ام وکن نفشی آنها ام سپاسداری هنگینه خباتکاری هنگینه کو خباتک پر سرکفتی و قیمت جبو ایرو هشتن يعني وك هر جوانك كرت أجي نوا مالي دا بوان سترانا مزم بوم نوا مالي دا يكام هرتم وان سترانا جمرا دوغوت وقتی دا تدي جن مالبات هاتنا جمهف و جبو في راديو گوتار بكن ساعتي خواه و کاروباری خواه لگور في راديو آماده کرنه دیار کرنه و جبو في راديو گوتار بكن وشام تدي ساعتك وساعتك يجي نرابين يعني جداس وان نشا حمو كاربار خو لغوري عيار كدنا جلو ماجي يعني قالك مالبات وقالك دايك ازويشن بيترجن دويواري پیشکشی كدنا وان سترانا جبر دزانبو اغلب جي جدنگي جنا مثلا جدنگي مريم خانه جدنگي عايشة شاني وان سترانا بريا دايكينا گيشت و نفشاهانه شي آنها چه شانسه که مزنه کو نه اف آرشیو هانی بگشتی جالی انستیتیا کردیش دوچلاند انستیتی همو سر دیجیتال جهات بار کردن از بیم قی 4000 سترانه یعنی باش ببینم نزانم یعنی آرشیو گلک خوش نه هات بار کردن ویجا من چه عادت به موسیقی کر از بیشتر یعنی زاروک دیده من نش موسیقی فرحس کر مگفته دا سترانا کردی من جبرد کر ناو جواب دا من دگو دعوت دا من حود دا از بیشتر ویجا دعوت دا پارتنری هر یک اکا هبو مثلا سترانا بیشی پارتنر یک ده هبوز بلکو گوتنک دگو یکی جید دا ودگران جبو بیتی هلدی ایجا پارتنریم من هبون جانا خوشکی من دبون پارتنریم جانا حوالی من کچ خالی من دبون پارتنریم بشهیدی هدی دلی سیدا برای من ما فیصل اوی ککی من میشم اویش مراتا برکری بطنبوری من خواه علمانت هم از سترانا بیشم همشی انسترومانی لیدم پاشی گفتم دست üniversite kir kemanek keki min disa yani malbat vivari da brastıcı pırpır pişkiriyek pırpır mazın dan min az karım beşim işte keman kejiyana min keman enstrümanek dediği rojavaya u mecbur perverteriya ve baştırkiyim de bir پاشی من اکای خواندی یعنی مکتباوی خواند من درسین موسیقی هدا درس آرمونیه و نوتا هر داوی دا بش استانبول يعني من زانينجي هاي لأنقرة خواند باشا بسيكولوجية قبل مقدمت از دروازه استانبول بوم لو داري منهم كارت كرو بسيكولوج از خبتيم همشي مكتبك مهندس الموسيقية الفيدري پرا باشا هنري سباحي بجنجرة 4-5 سال جلوه داري من خواند هم باشا فيولا همشي فيولين من بهذا خواند و دوی دمی داشتی
gelek orkestrayên cuda da min bicî girt. Vê derê orkestrayên hem zanîngeha hebû, hem jî wek caz, oda orkestra dibêjin jê re. Wan dera min bicî girt. 2009 da orkestrayek pir mezin me ava kir. Hevalê min ê bû vê derê bi mûzîkê re eleqedar bûm. Bi navê İstanbul Film Müzikleri Orkestrası dibêjin jê re. Yani li ser müzikên sinemayê filma me li ser dikê hem film dida temaşe kirin, hem jî di heman demê de müzik emelê dida, müzikên wê filmê, bêtir filmên Avrupî û Hollywoodê. Şira hêdî dedî aliyê min ê vokalê jî cek pêşveçû bû. Hem di nav bankomên hanê de hem jî bixwe ez li ser müzika Kurdî hem min arşîv dikir, hem xebatên min ên bi vî rengî bi folklorê re gelek ekbû. Min tişta berhev dikir. Yani gotina, meseloka, ji malbat, ji dayîk, ji kî ve ber min, yani hema bila piçek kurmancî bizane peyvek min dinivîsan xeyt dikir her dawê da. Dawî hêdî min xwest ez bixwe strana bêjim û bixwe ez tiştna bikim. Evka min hê tune bû, yani min yani baweriya min evqas min tune bû ku ez bixwe, yani besteyên xwe çêkim û derkevim. Min xebatek bi stranên gelerî û çend stranên ku di Ermenî, stranên Ermeniya da tê gotin, min wana kiribû, wek qeyt kiribû. Vana min bi navê Aqlê Wesê albûmek deranî di 2018 da. 8 stran hebû tê da û piştre îsal jî dîsa albûma tov derket. Em ê bêne ser. Belê, ew jî îsal, destpêka îsal albûma duyemîn derket. Bi vî awayî rêwîtiya muzîkê dirêj e, didome hê jî didome ez şagirdim, yani ez wisa bêjim. Her bijî ji te re lê vê gavê ji ber koronayê bêguman astengî ji bo her kesê heye, tu vê gavê kar jî nakê, wek em bêjin wek psikolog jî kar nakê, ne wisa? Yani ji xwe dibistan aniha evrîn betalin. Ji roma jî aniha wek nikarin bixebtin. Nikarî bixebtin. Belê. Em bêjin ser hunermendiyê tu kîjan hunermendan guhdar dikî piranî? Me li ser dengê radyoya Erîvanê axaftilî wek din henin hêj wek tu wek mînak bigirî. Yani ji bo muzîka Kurdî tu dibêjî? Belê. Yani ez gelek hunermendin, yani Kurda hewl didim, bişopînim, guhdar dikim. Albûmên nû gava derdikevin, ez serî heta binî pir heskî mesela albûmek û konsept guhdar bikim. Aniha Pirkiye me êdî zêde wisa albûm dernaynin, zanî êdî evka single derketiye, an jî maxi single derketiye. Lê bes ez yani hema bêjim hemû hunermendên me yê ku aniha ev dijîn, ez wan guhdar dikim, xebatê wan dişopînim û yên klasîkên berê wek Aram Tigran, Mehmed Şêxo, Mehmed Arif Cizrewî, yani piş ez guhdar dikim, tedî arşivek pir mezin e. Hunermendên me pir biqîmetin û tedî hem başûr, bakur, roşlat, yani em duwarê muzîkê de pir dewlemend, pir zengîn e. Belê, vî awê. Belê. Lê ez dizanim ku tu bi zibanê din jî stran dibêjî? Belê. Yani li ser yani di konserê xwe da ez hewl didim stranê din jî, yani yê ku ez jê hez dikim, ez hewl didim wana jî bêjim. Axlep dedî repertuara min li ser Kurdî ye, kurmancî ye, lê bes ez stranê ermenîkî jî dibêjim, stranê erebî jî dibêjim, tirkî jî dibêjim çend heb, yê ku ez jê hez dikim. Beriya ku min albûma xwe deranî, ez dikomek bi navê Horizon de cî digir. Wê derê dedî konsepta wê evkê komê jî ew bû. Me em bêjin li ser rûyê Mezopotamyayê, li ser em bêjin
لأناضولية چه زمان چه چاند چه کلتر چاند هبه محاوله دا ام بحمو زمانا حمو چاندا لسردکی سترانه دی سترانجی به ام باز سترانا بیجن konsept ama viyavayı bu. Yani ben strane lazıcı digo, çağ bejim yak strane Yunani hebu men digo. Lebes anha eskarım bejim beter yani xeyliş kurmancı beter pranin has meylam liser Ermenikiye beter yani liser de geldi konserada beter Ermeniki cezbir. Sedem çiye? Sedem az beter yani xwanez Yuan strana dibinin beter. از بیشتر چند کرده و چند ارمنیا پر کلیجیه تبلیغ بوده و گلک دواره موسیقی دا دانستاندن پر خوش ارگانیک چه بوده دران برواندا دما رادیو ایران دا خباتن به هفته هفپار هاتن چیکره یعنی موسیقیشنین ودره جبو دنگ بیشتر مس اقاله دانه آموری اقاله دانه با آرانجه وان آنها وانسترانا گفتارده که جلوماجی از پر نزدیم یعنی گاوا مثلا موسیقی ارمنیکی از گفتاردیم دادی یعنی به هر رژی یعنی داوی گلک ارمنی هنه لاستانبول هدیجین لگراوه ویدره گلک حواله مهنه و گاوا مرف چاندوان اقام گفتاردیم دادی یعنی ارمنیش جسه واسه ارمنیش دیاربکره یعنی و وانا کرمانجی زانن ارمنیکی زانن وان یعنی او تکل داری پر کفام جراته و گلک سترانی ارمنیکی از فیزه هدیدم چابجم ilham جوان دستینم کفام دیان. فهم کرد. امنا بچکی دیگه به هیلن امی دیسا بین سری بگومان از زمان کتا برنامه که بلکه فیلمک آماده کرد دیگه 2012 وگاوی یوتیوب تنه 10 بشه لیتا گاوا دنجمرا بود که 12 بشه ولی از اوها بیجم آرمانجا دا چی بوش جبوی بلگه فیلمه تو گریشتی آرمانجا خوا نها دما برنامه دسته که از بیجم که نه از تنی بود و برنامه مبهر رکشند یعنی یک در هنر و کامرما نک مهبو و جبو وب پروژه روداف تیوی پشتیریه گلک مزنده دواره امبیجن تکنیک و دواره اکونومیه دا مفینانسه که جبو که خبابت بی رنگی بیچه کره یعنی لگرینا من ام دنگا بو لگرینا من لسر دنگی جنا امبیجن بیرانینا جنا دا حافظه جنا دا چه هیه سترانی چه مایه سترانی کج دیو باوی خواه بهیسینه لی بس تو داره نهادیه قید گرن تو آلبوما دا جینه گردیه از که بون دوان سترانا بگوند از گریم از چون حتی ایدره بازید وان همو دستاله که دا بونه همو همان دمان دادیم بله 2014 دا 2014 دا لی همه بیجه یعنی پریود چون نه یک جارا از بین قیمت سه بش یعنی دم سالیوان هیدی یعنی بشک دزمستانه بشک حابیله لی همه بیجن 2014 دا هات شانده دوی آوای امتگارن روشا کردستانی یعنی 2014 دا چابو امتگارن وک آرشیوک وک بلگه دکمنت کم لیبنیره بله یعنی هنگی من حاولت ده هم روشا جنین کرده چیه دواره یعنی سترانگوتن یده چی ده فکرن چه هست کن یعنی به تایبت لسر جنان بو بله دادی از چون گنده هنگی میر دهاتن دگوتن ام زانوی تشتی یعنی تل سترانا دگری و یه دنگ بیش امن شوه یعنی یه سترانا زانن امن yani davette o jina çiye tıçma kendi jina az müjde bu yani gerek cara ve yani o mikrofon gerek cara direci mera hadiye kirin jlomaca az fazım eğitim jin bir peyvin kajin çıdı fikirin çava histikin strane fo gelowe bejin ne bejin
gelek stranê ku ji zanin û hûn nizanin hene haya jê heye digo na bana hemû em zanin filan lê bes bi rastî jî gelek çiya ku ez çûm min gava qeyd kir jin bi xwe van strana çê dikirin yani gul û keserê xwe digotin derdê xwe digotin cana ji min re digotin ev strana hanê esas min ser xwe gotiye lê te wisa nebêje tamam bila bername de xuya neke ez ser keça cîrana me an jî hevalek min heye ez ser wî dibêjim lê nebêje ji bo yani min derdê xwe gotiya min e belê belê yani tedî ev jî evkek çavbêjim nîşaneyek ji bo civatê yani jin çawa dibe ku ew qas na ew qas keda jinê ew qas ciyê jinê heye di civatê te lê bes jin hest û dengê xwe mixabin ji gelek sedemên yani ji ber zilm û zordariya mêra ji ber ola İslamê ji ber gelek pirsgirêkên hanê nabêjin yani strangotin hê jî li hin deverên serhedê hin jî eybe şerme yani jin strana nabêjin dernakevin ser dikê eybe guneye guneyek pir mezin e belê yani min xwest ez vê rewşa hanê tişek nîşan bidim û weke belgefîn qeyd yani tu gehişt armanca xwe te karî peyda yani min na yani ez karim bêjim ew jî beşek ekê bû armanca min bû hê min gelek dixwaz ez herim qeyd bikim herim deverên din jî ciyên din jî hê gelek cî mabû ku min dixwaz ez herim bes ew proje li ciyekî sekinî nebû ku em berdewamiya wî bînin û min jî gelek zehmetî kişand wî warî de yani cî em bêjin ji ber ku min ew bername kişand li ciyê kar gelek serê min ket belayê müfettiş hatin min soruşturma dibêjin jê re ew yani min dadgeh kirin filan pêvan ji ber vê bernamê pirsgirêkên gelek mezin çêbû di jiyana min de jî ji bo me jî me ciyekî da seknandim lê ez hê jî ew epa min çi dibêjin cihaza qeydkirinê hê jî destê min de û hê jî gava ez kurdek dibînim ez wê cihazê vetkim û dirêjî wî dikim ji bo ku çend gotina ji min re bêj her bijî ez dixwazim klîbekî piçûk li ser wî bernameyê bidim nîşandin ku bînerê me jî bibîne baş. Mamu nasıl Yenge hem avis sıra hani de neyse töre mala Gülistan tamam ha şey خلاص كده tamam hadi ama hep bibine خيس تجي فادلة كي جان جوا فادلة مرحبا نخوش جيتي دربازي به Piştî ertheja wanê vê derê konteynerek pir mezin hata ava kirin konteynera dihokê nefsa نمشردریه من دهوکی bi آواکی piştgiriya rezbarzanî hata amade kirin لما سرنگی خوشی مایه belê serlinga maye û ji destê wan jî nehatiye stendin gelek ji jê razî ne ez bim qey ez dîsa bu were xeber dim li ser vê ya lê malbatek li vê derê dijî û em ana di eywana wan de rûniştine her du şagirtên delal xoşik jî li cem me ne Dîlan û Fedîle nefsa hûn çi hûn başin gelek baş e navbera we da çend sal heye hûn her du jî ne xuşkî hevin herkes salatiye herkes az salatiye masta salatiye ari masta tu çend kilam zanî kilamê kurd gurmanî ye lojo navê wan bêje ji me Skitilo xezalamın esxastime herî reşê eşane 4-5 Walet qederek zanî هاتنا خواست کنیم هاتنا تایزانه ezande ایپیجا evet هیچ مایه سراغی ki janî ez آخری xwe واسه تازانه Axê we sojî zanî wala qederek tu zanî ez xwestîme lê yadê me navê ez xwestîme lê yadê lê ya bo me navê xwazgînî min hatine lê yadê me navê xwazgînî min hatine lê yadê lê ya bo me navê lê û dêrûn eştine
لیاده 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 مناوی لیو ادر نشتنه لیاده 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 مناوی نزانم که یوکینه لیاده 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 مناوی نزانم که یوکینه لیاده لیاده لیابو مناوی شیخ و ملا مفتینه لیاده 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 مناوی شیخ و ملا مفتینه لیاده لیاده لیابو مناوی لیو ادر نشتنه لیاده لیاده لیابو مناوی قلان من بینه. بله از بچه هستیار هم راستی هر گاوا که دنگ بیش گازن دبینم هستیار دبیم پیروست کم تجربه برنامه تا و هیوی دارم در فته که به کود دیسا دست ببکه سر دنگ بیش گازن جی او رازیه قزله وقت دنگ بیش گازن تناس کرن ایرو دویمین سالورگریا کشتاوی هاویم خوابن اوه گلک خراب کوچ بو براستی و از خرابم تکک حق نکرد بوی اوه براستی جنا خاله منه و از پر باش فیناست کم جنک مروه گلک باش بو از دل و جانوی ببیرتین براستی تخوازی تشک بیجی؟ دنگ بیش گازن جنکه پر پیش کتی بو دمام او ناس کش از شوق بو یعنی لوانه کملک آوا کری بو کملیا دنگین جنی سرحده گلک جن به پیش کتیاوی و اکت کش دناوی کملی دا جی دگرد جنکه پر ویرک بو و بخیراوی گلک جن دهات وی داره جوی فیز دگرد و اکت کش یعنی جنا قوتك وی هبو قوتك اکنا کرنه جنا ده جوانت هف و از من قیف فیمینیستک گلک باش بو تعدايا ميرين كول ويدري مسر ام بيجي مسر دنگ بيجي تعداي لوان تكر لهم بروانا دستكني حاول دداكو دنگ جنا بيتر بلند بكه ويدري ابتكر شاگرته وي ايكو زاروك درسن دنگ بيجي دداوا لتاني درس دا كچكا جارك مجي پرسم تاني كچكات اكتكي چما يعني وجبكو درفتا كچكاتونه يعني كچك دوي وارده بيشنسن و بي avantajın لاوك هرتم ريا خود بينن يعني چاوبجي جوات جبوان آماده لی كچك نوسانه از فازم همو كدو خباطا خوا لسربان كچك بچوب از بدم دوي وارده اكو يعني چاوبجم گلک تش از جهیم بوم جبومن چاوبجم جیانه که وی دوی یعنی براستش دوی خوش بنویساندن وک رومانه یعنی وسط تشتی وسط عجیب جمرا بحث کرده بکو یعنی هاتی استانبولی گلک سترانه وی جی هاتی دزین یعنی وی خستنه ناو سدوتیو یک و سترانه پیدانه گوتن بشه او سترانه که گوتنه گش گوتنه دنگه تا چوب بشه گلک دنگه هنرمنده هاتنه سحکرنه سترانه هانی يعني او بخو برهفكاره که گلک باش بود يعني كداوي جي دوي وارده هاتي خوارن شكستي بو عاجز بو دوي وارده يعني ورحاصل ام بيجي جبو يعني ام بذي مناسبتا ايش بجي ويب حسكرن وبحرمت ببيركم بگمان و براستی من خواست که ام دنگی ویجی ده کلیبه دا خویانی بکن بالام لی بس ما فهمانی تلیفتن لورا متنوی
برنامه تدا دخویانی کر از ناتخوازم ام کلیبکی دین بنیرن کلیبکته دبه باشه سرچاوه بله هر بجی روشان خوا
وەک من گوتی دبە و دەنگێ من نەهات بە بیهستن گاوامتە داناستناتە بە دەنگ چێکرد بوو لەو ڕاز دیساژ ئەگەر بوتەژی پرسکرێک نەبە دخوازم دیساژی بێژم و تو ئەموری موزیکێت کاری لێتری یەک جوان کەمانە ئادنجی ئوکولەلەیە بەڵام لێ من د کلیباندا دیتیاز بزانم کلیباندا مدیتیە و تو ئینسترومنتێ دنجی لێتخینەوسا یان از تدی ev dibêjim malbata string yani ez kemanjenim lê bes di famîlya kemanê de çend amûrên din jê ye wek viola ez viola jî lê didim em bêjin yani piçek tambûr jî lê didim lê bes tedî dwarê tê gihîştina baş bipirsî yani keman û ukulele baştır. Pir baş e. Baş ez dixwazim bipirsim hunermendên li Bakurê hûn hunermendên li Bakurê em bêjin li metropolê ji ber li Kurdistanê ji ber têkiliyê we digel hev heye ger hebe çawa ye baş e. Ez li Stenbolê dijîm li Stenbolê gelek hunermendê Kurd dijî lê bes dibêjî ji bo yani hemû bajara Önermend bêtir li Diyarbekir û li Mêrdînê jî hunermendên me yê ku dijîn hene. Kêmê wan li İzmîrê jî hene. Lê bes têkiliya me heye bi giştî bi hev re. Em hewl didin konserê hev herin konserê hev. Konserek yek ji me çêbe em afîşa wî parve dikin di nav malperê xwe de. Danûstandinê me müzikal heye em bêjin yek ji me wê albûmek derxe em dicivin cem hev û berî ku albûm derkeve berî ku em bêjin qeydiya wê bêçêkirin em dicivin em strana gotar dikin şîrovayê xweş heva dibêjin yani parvekirnek gelek gelek xweş û însanî û dostanî heye ez di wî warî de jî yani xwe jî bi şens dibînim ji ber ku tedî civata Kurda piçek ewkin çawa bêjin zêde spasya hev nakin zêde ewk nakin yani xebatê hev dû çîk nakin pîroz nakin yani tiştê wisa lê ez wî warî de yani weke müzîkjen ez xwe şens dibînim yani müzîkjenê ku van dera dijîn yani ewk yani parvekirnê wan xweş e cira wan xweş e dostê hevin hevalê hevin wî warî de ez spasdarê hemûyan pir baş e bi taybet konserê te li kûçê bûye Rewşenxan yani hemû cihê em bêjin Kurdistanê û em bêjin li Tirkiyê tu çûyî dervê welat li başûr tenê çênebû lê em bêjin li welat çêbû yani li welat li Diyarbekir li Mêrdînê konserêm çêbû wekî din li Enqerê gelek cara çêdibe li İzmîrê çêbû piranî li Stenbolê çêbû ev di salê hema bêje her me mehê carek an jî du car li Stenbolê me konser dida li vê derê şarederiya mezin a Stenbolê ji meha 12 û vir de ji 2019 ez bêjim mehê carek ji bo min konser amade dike yani em bêjin navendê çandê wan heye li kîjan taxê ez bixwazim li gor bijardina min ez jî hewl didim cî ku bêtir Kurd lê dijî li wan dere ez konser bidim yani heqek vîya wayî şaredarî wê heqê dide ji bo muzîka Kurdî ev ya ji çend sekê mezin e li vîya wayî ji ber vê pandemiya hanê ev şeş mehe mixabin em bikarin konsera bidin wek her kesî hemû kar û xebatê me niha mixabin hêvîdarim zû bi zû êdî em jê xilas bibin lê guhdarên te gava tu konser çap dikî ku guhdarê te hemû Kurdin yan tekil hevin ya rast ez nizanim yani Kurdin an yekû strana bi min re dibêjin ez zanim ku Kurdin Kurdî dibêjin lê yani guhdarê ku Ermenî hene yê Ereb hene yani yê Tirk hene gelek gelek şev cuda ne yani ez dikarim bêjim guhdarê tenê Kurdin dikarim ya bêjim
لي سدما باشور چما تهج نچوي ولا كاس غازي من نكريه شوش جبرويه وتنچوي دروي ولاتجي نعم دروي ولات الكونسر دا تدا بلي يعني لألمانيا يتشنجر من كونسر دا للسويد لإسكتشري سويسرلاند و لدنماركا هاتي لبر نا ببوره از هاتم دنماركا جبو 26 و 27 و مهی گرک از لکوپنهاگ نا اره والا مخابن جبو پروژه چاند و هنری دعوت جمره هات و خونده امی بهاتانا بکوما من امی 5 کس بهاتانا يعني همو تشتي ما هات بو آماده كرن و امناك بيشر رمش هي بطال بو و وكيدن جبو مها إيلونيجي ذهب كونسري مها بو يك لملبورن يك لسيدني ما يبكره أو هردوش مقابل بطال بيجي يعني ما تعلق كده مصابش لي بيشر رمش هيج هي ام ناترسن وي ببي وي تبي لبرجي مستحيل ديكن روشان خانم شتر سترانك زندي بيزن باشه يعني ياراس evin xan gavate got yani tutkarj mer stranek beji beri ku bename destpeke yarast weşanê bi vî rengî mixabin kaliteya denk pir bikême yani hûn ji dizanin ji destê me danine ev ji ber evkê ya ji ber sîstema ku anha em bikartînin sîstema ku destê me daye mixabin duwarê frekansên deng de yên bas yên tîz yani qalint û yên zirav مخابن قلیتیا دک خویاناکه دوی وارد افدمک درجه کو از کنسرا لسر ندیاجواکی از نادم لی تدی از تو هم ولاتی منی و هم شی دوست حالواتا منی براسیجی منی کار باشتا بیشم سادی سادنا لی ازش بو ته و جبو گفتارین کو تماشاوانی کو آنها لما گفتاد کن از این استرانک شو بش و هر هبی قبل کن بیشتر هم باجاریه هم باجاروکی هفن هم هر دوشی لطفانی هات ندنه لطفان جانه منه بیشتر
Lê bechir u avaz Gulê gofin gulê nas Dengê gulê az kuştin Nekanîne rovare Zinê var û sare Her evraz û ware Gulê gulê az kuştin Ciya were fûdmane Gulê sosin nemane Yedim re berane Gulê gulê az kuştin Ciya were fûdmane Gulê sosin nemane Yedim re berane Rengi gulê az kuştin Beyna gulê az kuştin Rî gulê az kuştin Cavlê gulê az kuştin Dengê gulê az kuştin Her bijî dest xweş, deng xweş. Ev gulê di nav albûma te de ye. Newsa? Belê Dengê min ana ez dengê te dibîstim belê bibûre. Ev gulê di albûma tov de ye. Newsa yek ji wan stran. Belê. Belê. Ku Kamran Mîrvedir Xan nivîsandiye. Belê rast û kî nayê bîra min tu dixwazî tu bêje? Ev stran di albûma tov de bicî girt û helbest Kamran Elî Bedirxan e û wek müzik yanî beste yê Miradî Doğan e ew jî hunermendek li Bakur başûr li Bakur dijî û albûmên wî jî hene û wek aranjê jî yê Hakan Gürbüz e di vê albûmê de bicî girt û cara yekemîn ji albûmê dengê min ve hat xwendin. Pir baş e. Rica min dikarin ha qala albûma tenê tov bikin. Belê. Pêşî bipirsim çima tov? Ev tov yanî çima ya rast dema albûm me amade kir albûm yanî weke wext demekî gelek dirêj girt hem amadekariya wî hem xebatê ku li ser me kir yanî ji repertuarê bigire heta besteyên ku wê di vê albûmê de bicî bigire yek bi yek bi rastî jî me kede gelek mezinda duî warî de dema ez li bigiştî min li albûmê nihêrt ez lê fikirîm got em çiqas di serê kar dane yanî hê çiqas demek dirêj bû me heye lê bes tovekî çiqas xweş di dilê me de heye ku em zimanê xwe distrên û em hewl didin çanda xwe bi awayek hestê xwe bi zimanê xwe bînin ziman ev ya tovekî gelek xweş e ku ketiye dilê me dilê nifşên nû ji loma jî tov hem çavêjim agahiyek pir bi qîmet di dendikek piçûk de diparêze dihedîne zanî ême jî em jî wisan e yanî di her dilî de tovek heye di dilê me hemûya de çandek folklorek ciwaniyek xweşikiyek heye di dilê me de ku li benda amadekirina derketinê ye herkes dedî hewl dide ku ya dilê xwe bêje xwe bîne ziman derdê xwe vebêje hinek ji me wê derfetê dibîne ku em wê tovê şîn bikin av bidin û mezin bikin darekê fêkiya darekî gulekî tiştekî hinek ji me hewl dide wê tovê tenê ji bo xwe biparêze naxwaze yanî bila hinek bibîne hinek ji me dedî em her yek ji me cuda ne yanî lê bes em hemû tovin yanî ew tov di dilê me hemûya dane min jî hewl da ez wê tovê av bidim bila bibe fêkî û bila ji wê fêkê bila herkes bixwe herkes nesîbê xwe hilde ev stranêhanê jî ew ka minin yanî fêkiyên minin ez wisa bêjim yanî aranjeyên wî ji serî heta binî dedî me hewl da em bi lêgerînek soundeke yanî dinyayê em bikar bînin yanî bila ev stranên hanê ne tenê Kurd bila hemû dunya bikar bin guhtar bikin
sound avakirin tişteki zahmette yani begişti dinav albüme ki dagava mervle albüme gutar bike merveje ha ev ciroken hane gireday heaven duare soundda dışbın hev ev zaftkina ve yapacak zahmete gava me ev albüm ji ev kir dizayn kir me havda em لجيكي لسرانسر دنياي ام بقاربن د فستیوال ناونتوی تدید بیژن فستیوال اتنیک دنیای جهانی ام بقاربن وان دراجی لیدن سرانه خو بسترین بیژن جبرکو لسرانسر دنیای گاوا هون تبر فستیوال اکتبن کس جو ناپرسا کاتب چه زمانی دبیجی یان جت ev müzik hane çi dibêje behsa çi roka çi yani insan guhdedin müzik insan guhdedin ve ritmi yani ez gelek tevle festivala buna yani komek Afriki dikare bisaata min بخه گوونده یعنی از جوه موزیکی لو جوان پیفا فهمناک از نظام مثلا چت که چی رو کلی او موزیک دکه کو او ریتم دلی مدار رحی مدار راک سرپیا و از رادم از بیم و از دانس کیم گوونده دگرم و هاو یعنی موزیکا کردی چما نکار به ویتشتی بگه موزیکا کردی جی تیرا خو دولمنده تیرا خو بالریتم پر بقوته ومشي حوضة يعني ألبوم فيرنجي از چيكم وسراسر دنيا جدا بيگو تركه 10 strane albümü de 10 strane henin و براستي جي مرود بينا كو تهل بجارتيا وان يعني بأواكي دلي خوا تهل بجارتيا قريب چيكي بحثا وان strane بكيتال كو پیدا كريا و اتزانم تبخاجي هنن strane تاجي هنن بله ده سترانه من دیده هنه یک ناوی سترانه باویم یک شی گلیزر آمن هر دو ستران مچکریه وکیدن سه هب ستران هلبستین فرکی اوسف هات چکرن هلبست کاریمی پر قیمت اج دیوانی ویاس پر حزدکم و هلبسته وی پر حزدکم جانا وساز جاني من عاجز زبد كم طنقاسية دلي من كلو جري دبه جانا ديوانا يبد كوش خورد خوينم برخوشه يعني جروكين قلق خوش بجش برا يعني هلبس فيركيو سبر حزكم جلون ماجي يعني وك سيحب هلبس دبي ألبومي دا بجي قرت وسيحب موسيق شي عايدة دكتور أحمد قايا أو شي هنرمندك الوی داره دشی لستانبول دشی اندامی کما آمدی بریه او شی الوی داره وش حاول دنها آلبوم کشخار دارینه جورجی از سلاوی خوشی را دشینم شکیک احمد را و یک ستران ایده مرادی دوغانه چاک مگوتی ستران کلی ده ستران یه ماموسا آرام تیگرانه یعنی کلاسیک دچم و تخافلا زیده ندهات زانین یعنی گلک کجی نبیست بون یک وسا زیده لی کلن نبه هایا کسیش بسترانت نبو بله ویاوی یعنی گلک جیهات حس کرن تخافلا هم آرانجاوی هم بیشن ساندا کم جرا آماده کر جبر کو گلک سترانه کو یعنی گلری هنوز زانن کو تنی وکه بیف گیشتیه یعنی حتی نها آرانجی نهاتیه کرن یعنی چا بیشن موسیقا کو لپیشی ام گفتارد کن جرا ده بیشن اینترو یوان تونه سولای کو نوبردا تدی او تونه آوترویی تدی ام بیشن فینال دا یعنی دب داوی قوا داوی دب چته گفتار کرن موسیقا و یعنی مقام وکه ملودی تونه جلوماجي يعني يك بيك أساس أم جنوبا دنويسن يعني استرانين هاني جنوبا دي تشيكرن يعني قالك ميلوديا خوش مجوان را آماده كر هم intro هم سولي نابر وهم ششبو outro يعني وكيدن دهب استراني جاليري هي يار بزاري و ياديجي أخ أما إجا أخ أما قالك هات حسكرن يعني هما بيجم جا حمو سترانا بيتر هات حسكرن جبالكو دلي إنسانا دا اف ستران شخوا بجيبه بو شخوا قالك دا هات حسكرن و اف ستران مثلا
از بین 1955 ده یعنی ل 55 شیسی ده از وسط تخمین تکم یعنی گوا رادیو ایریوانی هینو اکویه آوا بویه هنگی یعنی هاتیه قید کرن جاره که هاتیه قید کرن او جی وکی دنجی تو آلبومین تو کسی دا بجینه گرتیه yani pişti 65 sala disa me ev stran bi awayek aranjeyek nû me disa gutar kir û ez bêser bilindim ku nifşê aniha gelek ji vê stranê hez kirin ket rojeva wan zarokê piçûçok ji vê stranê hez kirin vê stranê xewra diçin hez dikin dens dikin vê stranê pir kêfa gelek baş rastî jî lê di albûmê da tenê klîba wext lazim bû heye او جی جبر آستنگیه یا یعنی چما وی هلبجارد از او سب پرسم آراس پر کیفا مجوی استرانی رده یعنی ام دلداری و استرانی بون اغلب یعنی گاوز و استرانی ده بیجم از کلوگیری دبم حوالی من نیکو آلبوم گشک گفتار کرنجی یعنی دست بکی دا مگول گلوم کیجان اکرا strani rem klibek çekin. Yani yadileme teva vakt lazım bu. Evder baz bu. Dakika ki ekvamin şarjamın dakikada bu boru. Şarjamın. Ami kliba vakt lazım bu. Bedin seri tujah hatta üç ay şarjı. Baş yazı çiroka vakt lazım bu şu. Baş. Baş. Amnal tamaşa klibek. بهری دلیم سر به بختیاری از اینو فرمون عمر بهری دلیم سر به بختیاری وقت لازم بود شجاع دلی مدرکبی اشتره وقت لازم بود شجاع دلی مدرکبی آخته هیلی 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 هيلي وبيلي شجال هاد اللي مدركني أخته هيلي 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 وبيلي شجال هاد اللي مدركني
هيلي سالها دلي متركي راستی پر گلک خوش بو که دین وقت خوش به براستی تلویری نه؟ بله بله ازرم کو جا ترقالا استرانت کرد بردام کت خودی بله 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 شرزام قدیم ملیدا ایجام جور بدومینن دیسا نه استران دادی ام تر yani gavazlıya guftartım pırtkem kesira ve جمواري يعني هركز كباب ويا تيسير يعني أزو صحيحتكم عجبو صحيحتكم جلو ماجي من خواست يعني لسيرفيس تراني بلا قليبك بيتشي كده تدي بس يم بخواجي هبو متقاربو لسرواناجي تشيبكي اللي أفستران هنج بوم فرق قايبته تيروكا ويجي تيروكا كراسته يعني بس كاريما بستراني قاباني بيسيا براسترجي eşek, janek pırpır mazın dediliyle jiyaya u diyavayı ekstrani bisiye. Jlomaji jbomaji pırpır evket haybete. Muxas bila despeke da ve klibi evbe albüm derkeve. Libas dedi gutari me büyütür ahaman u ideli haskirin yani bir normale. O naha جبر پاندمیه گلک خبات ما چاقو مجبور آستن بو مدرسه کنندن یک جوان خباتانشی کشاندن قلیبن دن بو یعنی ما دلمه هبو کو امی جبو گلک افا ستران قلیبا بکشینه لباس جبر پاندمیه همو خبات ما سکنیم. وقت همو کسان مخابن. رفشان خان از دوار زمانی دا گلک حساسم یعنی گلک کیفامت گاوا کو ام زمانی خواب اوه کی راست و پاک بکارتینن دا چاوا خواب هراستیه جبر کو تل داتوان هاتی دنیل تلور نجایی زیده زبارم 13 سالی erket و مال بار کریه مرسینه دوره ایدی پیشتوی تو نچوی باشوه ایدی جبو خواندن چوی انقره یکم جار؟ بله بله یعنی مالی چاوا تصاب پاکج و پاک و خوش داخلی. یعنی گلک جوانی میکو متروپولین مازن دادشین و گلک کرمانچی وان خوش پاکه یعنی مثلا حسکرینه مثلا کرمانچی کردی چقدر زیانات دایت چقدر شقه و جسمانی فحسکی یعنی نظام یعنی تشتاق عجیب تجمر را مرب جسمانی فحسکی کان حزن یعنی تدی ام ملتك جبركو بندسن ام جارك كو ام دبيفن يعني ام بيجن از نبهارم والله تندن جبو يعني مجارك وانكو جسمان فحسكي عن حزناكي تشكو ساز نافكر كو دبيفن عنجي ابتكن جبر في اسيميلاسيون كامبا مجاري ماجي دبن لبس تدي باجاري مازن دا گلك جواني تر برسا بزماني فرا علاقة دار جير نویسکار هلبستوان یعنی گلک کسانه کو بیاوای خواه بهاندنه یعنی 13 سالی خود از اشتاتوانی درکتم و ممالا خواه بگشتی جبر سدن پولیتیک جبر سدن زمان دولتی مجبور ما ممالا خواه بار کرن چون تطوانی
لو چون شتاتوانم چون مرسینه لوی داره من لیسه قدام لمرسینه و بشه من زانیگه قزنج کرد پشتی 3 ساله و 4 ساله حتی لوی داره نه 8 سال لمرسینه جیان و بشه مال بارکر دیاربکر مالا مال دیاربکر هبو چون لوی داره جبر صدمن يعني دي بابي من او هواي مرسنة خرابة بله ونخوش كتن او نخوشي وك روماتيزمات دي هواي كنت صاني تخوشها فاخوشة تطوان خوشة تطوان تخوشة يعني جيبي بلنده دي باخشي ما هبو داري من فيكي ما كش يعني توان تشتحمو برده وهره نافوان ابارتماني جني يعني كر زحمة يعني جبو مال باد ديو بابي من يعني زحمة تعباية كماسن كشامل بشما مال باركر أمشون أوكي دياربكر لويدر يجي أزمن قي 5-6 سال أم لويدر مال باشي دي سام بجريان تطواني وروشا إدي روش بهري بشك سربستر وراحتر وإدي أمشون يعني مالا ما حمود تشتمل تطواني دي ساب ويدر يعني من نفرت بو ام بيسا شو مالا بابي خواه والويدر شو صراحة خواه هيجي تدي مال باطن دايكا من الويدر لورا دايكا لورا هيجي الويدر هيجي جانا هافينا ام تشن الويدر يعني تحتي لا ام تشن مال باطكش ام تجيبن الويدر ويعني مثلا زمان جي اوكي يعني تشقاس جيب دي الزمان دجيانا خودا اقص جيانا دا بجي دقرا يعني از نكارم بيجم يعني تدي كسر اسيميلاسيون وكه هر كل سر مش جالك كده يعني زماني مني تدي روجانه هر چقاس از بيجم كرمانجي بيجي دوست هواري خوي كرمانجي سانه لي جالك سنه كو البدري مجبور وانا تركي خبر يعني شي كارو خباطه ده حوالي كوميت مجبور وانا و هو تدنيري يعني بالروجا بحفتات تركي خبر ده تكدي خبر ندا يعني شي راستيه باراستيه اواجي راستيه كده دي ساجي باراستيه يعني آجی باشه اجاره از زانم که تو سینم خان و هفدو دیدیه او تقصد یا بله سینم بدر خان ام بیشی کلیبای بده نیشان جادورت ام بیزین که و سوگیرچی نکرد باشه سرچه باشه بش خدای کمبر سینه مالا بله کرد بو من تنه وی پیدا کرد من تنه وی دید کرد بو لی من تنه وی دید براستی لی وقتن کاتو بحث بکه وات شکر وات شواهر دید يعني دانا سينما منو سينما خاني هما بيجي دقيجة 2015 لهولير ما ناسكر كي من دكتورة لهولير نخوشخانه يا جاب ويدري كارت ایجا دوستانی کوان هی گواز چوم سردانا که خود لهولره 5-6 سال بریانه ها هنگام چون سردانا سینم خانه و ما دوناس کردم چون مالاوی و کمیزخانه لوی در صحبت اگه می پرخوش شیرین چه بود پس ما پرش هف حس کرد یعنی جاری هرتمال سر مدیا جواکی شهر پیامد شام مشهر لایقه داوید قلب و دل و نظام چپلا پس سال 2018 دا کچا سینم خانه دلناس خانم لستانبول دشی
إجا سينام خاني هاتو سردانا وي ما هبدو ديت بله ما هبدو ديت هنگی از گاز چوم سردانا سینم خانه اف ویدیو کو من ها تماشا کر جالیه کچاوی دلنازه ناز هاتم شاب بله بله لماله بله يعني ويقو کا ستران سينماش مر بيجا وكا كنتش مراد بيجا براسي جمجي وكا كو جيرا هاتيا قلت مش سترانات يعني مش بوتا هاتيا قلت جيرا قلت كيفاوي هات إجا بشتي 2018 داويا 2018 اسمه هنگی من فيديو كليبك جبو سترانا كراسيته من كشان إجا دوي كليبه ده من بانجي سينام خاني جيكير مقوار ببدا ميوانا ما وورا گفتار بك يد استوديو ده هات يعني لسر اكي يوتيوب اف گفتاري ما هكا بخوازن تكارن تماشا بكن سترانا كراسيته سينام خاني بو ميوانا ما لوي داري يعني ده فيديو كليبه ده خويادك هم او ميميكي وي جستي وي براسجي يعني خانمك پر هجايت ديم بنتي بانيو بدايه براسجي وصايه پر صحبتاوي حسكي يعني يجنك كتير وتجيه و هري داويجي جبو بسترانا كامرانا اللي بدرخان سترانا كولي جبوكو ام دستور جي بخوازن ام كتن تركيلي و بلدن خوشي قوت تتكاري بخويني بستراني و بدياوي بله پر كيفاوي هات و تدي آبيوية و جستراني جي پر حسكر جاري جراسا اكتك بواس ستراني قفتار دكيم جانا هايا مجري چيتك يعني بشي هستي پر باشا يعني مجي تخواست از روجاكي وصابي جي وي ببينم بله روجاك هيدارم تزاني صحبت gelek خوش تچه و شخوا دادیم اشترا بود بو امت تنه دمجمرکی وقتی ما هيا لبوري جبركو صحبت انده خوش ددومه برسا داوي بكم و دور اشترا بهلم که دلی تا چت خوازه توی بیجه که بگومان تن کاری نها بیجی که پلان پروژه تا چنن جبركو آستانکی هيا دلی تا چت خوازه داوي وی بیجه داوی دست خوازم بپرسم یک بینران نویسانده تو به زاراوین دنجی به ستراند بیجی به کردی؟ يعني آنها به سراوای سورانی سترانک زبیجم یا عزیزه کام سترانک بیجم يعني نها خبات من دوی وارده هنه مثلا چند هوالی من کو هنرمندین کو زازاکی دستره سوارکت نتیکیه دا کو سترانک زازاکی جی هی نهاتیه بهیستن سترانک کو امبیجند تو آلبومادا نهاتیه بهیستن سترانک فولکلوریک از حاول dedim سترانک ویدیوهایی پیدا بکم و بکاربم هگه لگور دنگینی ده لگور اقامه ده از خواستم بخوریم دوی وارده بس دادی يعني مرف هري داوي ياد لي خواه يعني چا بيجن زماني من بيتر كرمانجية و هستي من كرمانجية ازيش نهاو بيواجي بيتر حاول بدم كو سترانيكو من بخوا چكريه از بيجن وانا aranje ettim, servana bıraktım o albümek servana amade bikim. Yani zaravaymışı kullanıcıya yani zazaki nizanım dedi sonra ne spamtikim yani ancak haskarım strani heneka çekirezim koyayım. Yani strani hoşene yani mesela zaravaya zazaki pırsa vak melodi de koyayım yani pır هلبستية يعني خوشة خبرت منهم في رنجي هنا كان بنيرن يعني فيش روجي دا ويتشاب بله جمرات بيجن دو برس هنا أسبابين برسا روزا خان دبيجة باورم تا قلاوي كر لام تساجي برسي ببينن روشان تبزمان جالن دنيا الكردستان يجدستري
وەک ئەرمەنیکی و هەروەها bi zaravayên Kurdî soranî û zazakî ji distîrê tu dikarî hinekî behs bikî wata taze behs kir rasî lê ku tu dixwazî lêde bikî tiştek heye ku tu No yani bersivahane ez bim qê bes belê yek din jî heye zê hewl didim ku bikarim bixwînim dibêje mixabin folklora Kurdî heta niha bê statûman e divê ji bo folklora Kurdî di beşê mûzîkê bê de binavkirin çawa stylê cîhanê jî pop hetanê caz û herwiha wisa bê statûman e ev ne pirsbû şîroveyek belê yani rast e belê yani rast e ji bo em bêjin muzîka Kurdî dibêjî yani ji bo Kurda yani em çi bikin Kurda wê bixwe bike yani tu kes wê statûyê ranabe nade yani hunermendê Kurd çiqas em bêjin di cîhanê de cî bigire bi styla xwe bi zimanê xwe bi em bêjin rîtm û folklora xwe ew qas wê weke kategorî muzîka Kurdî jî wê bênasîn yani tu bêjî niha ev bêstatîbûn çiqas têsîl dike ev pirseke xweş e yani çawa em bêjin em albûmek amade dikin albûm xwer û Kurdî ye ji serî heta binî Kurdî ye ji nav bigire hemû naverok hemû danasî gava tu li dijîtalê bar dikî dijîtal ji te dipirse albûma te çi zimanî û tu di wê kategoriyê de bi sedan ziman heye di wê kategoriyê de yek wek dilê digerî lê mixabin Kurdî tune yani Spotify'ê da di iTunes'ê da û di Apple dilê da mixabin Kurdî tune yani ev bêstatîbûnek tê derdkeve li hember me tu mecbûr dimînî albûmek xwer û Kurdî ye lê tu mecbûr dimînî bi zimanek dî qeydiya xwe bikî li wê de an tu dikî Tirkî an dikî Erebî an Farsî yani êdî kîjan nêzî deve weke erdnigarî tu mecbûrî wana bikî ji ber ku guhdarên te li kîjan erdnigarî ve te hewl didî wana li ew guhdar bikî ji roma jî ewke yani vana pirsgirêkên mezin e lê çawa ku min gotî divê yani muzîka Kurdî jî di cîhanê de cî xwe bigire û bênasîn yani gelek hunermendên me hene ku di qadên navnetewî de cî digirin êdî yani wek hunermendên jin hene yani festîvalên pir mezin da cî digire ev ya jî serkeftineke di van şertên dijwar de serkeftineke mezin ez wisa dibînim pir baş e Rawşan Xan em gihane dawiya bername tu dixwazî dawî da tiştekî bêjî pirsek din ji heye wî jî bigirin belê em wî jî bigirin pirsek hunera Kurdî çi ye ji bo Rawşan pêşerojê ji bo zarokên Kurd bistanekî muzîkê difikire spas belê yani hunera Kurdî ez karim bêjim yani huner karê min e yani her cüreyê hunerê û gava hunerkarê te be zimanê te çi be tu hunera xwe jî bi wê zimanê dikî yani gelek cara ji min dipirsin yani têkiliya te û Kurdî çi ye ez dibêm yani meriv zimanê meriv çi be meriv bi wî zimanê ra têkilî danayne yani meriv bi zimanek dir re têkilî datîn yani tiştekî ji te dûr be hege tu têkilî datîn yani gava tu rojane tu bi zimanê xwe dipeyivî tu dibêjî wala ez bi zimanê xwe re têkilî datîm yani tiştek wisa tune ev ya pirsekî ewke yani vala pêjim ra ji roma jî yani wek hunera Kurdî yani ne tiştekî em bêjin meriv sa ev bike yani pîroz û nizanim çi filan vêvan na karê te huner be ji xwe zimanê te çi be tu bi wê zimanê dikî yani tu hege helbestvan bî tu ji xwe zimanê te Kurdî ye tê helbestê xwe Kurdî binivîsîn yani tiştekî wisa ye ya tiştekî normal e yani tu ne hunermend bî û bikevî du hunera Kurdî veya ecêbe yani zanî roma jî berî her tiştî dibe meriv li ser karê xwe hûr be yani karê meriv çi be hewl bide li ser vî karê xwe pêş bikeve hûr be û ji xwe zimanê te çi be te bi wê zimanê tê hunera xwe yani ê min ji xwe ber zimanê min Kurdî ye û normal e ku meriv hunera xwe jî bi Kurdî bike ya tiştek pir normal e
و از ورم سر پرسادی یعنی سبرو از کرد خوازم یعنی زبستانک کنسرواتوارک انبیجن جبو زاروپی کردا جبو مازن جوان کردا و وبه اجی حاول ددم پشکریه بدم آنجی آواکرنا بیدا بجی بگیرم ایرو میلک هات جمرا ابین خواه دکو اکی از باجارجی ناوجی از ندم سبیرون زمانی چوابه علی yani digot Ravşan Xan em bejin firmayek yani kampanyek pır mazine li bajara Kurdistanê û em dixwazin hege projekteyê Sibêro projekteyê jêra bejin sosyal sorumluluk projesi yani Kurdiya wî karî çawa wergerîne yani em bejin projeyên berpirsiyarî yani hege hebe em dixwazin piştgirî bidin te dwarê yani çawa dixwazî eger projekte hebe haya me jê çêbike em jî dixwazin piştgiriye bidin te yani veya tiştekî wisa kêfa min anî ku yani insan yani hem ez ji bo xwe pir kêfxweş bûm ku yani insan wê kapasitê wê potansiyelê di min de dibînin ku piştgirî didin di wî warî de û hem jî yani kampanyê hene ku ji bo hunera em bêjin ji bo hunera Kurdî amade ne ji bo piştgiriyê veya tiştekî pir girîng pir mühim e yani ji vê münasebetê jî mesela eka min jî pir çawa bêjin îlhama min jî firatir bû mezêtir bû ez ê bêtir mesela xeyal bikim bêtir ez ê serê xwe vî karî bêşim da ku ez bikaribim tiştekî çawa bikim ji bo vî tiştî ji ber ku ez zanim ku piştgirî heye yani ya tiştekî pir mühim e Rastin. Ez jî kêfxweş bûm ser navê te. Ravşan Xan bi rastî ez gelek kêfxweş bûm bi naskirina te û hêvîdarim em havînekî li Tetwanê hevdû bibînin. Li ber devê behra gola Wanê em bêjim em bin behr li behra Wanê û em ê ji xwe re çaya xwe çêkin û mişmişê Tetwanê ji xwe bixwin û erê wala em ê bayê bila porê me xe belê Em ê aynı wisa bikin. Ez gelek spas dikim dîsa ji bo ku beşdarbûna te û wek min gotî gelek kêfxweş bûm bi naskirina te bi rastî wek din gotinê te ku qet ez jî gelek spas dikim ji bo weşana we ji bo tîma we ji bo anha her çiqas temaşevanê me min û te dibînin lê di backstageê de yani li pişt çend xebatkarê me heye ku hevkarê me hene niha dixebitin û ji bo dedî pirsgirêkek çêne be sedî sed amadanê li wê derê disekinin ji bo gelek spas dikim ji bo kekmetî û wekî din ji bo hemû temaşevanên guhdarên ku anha li me guhdar dikin û ji bo wext veqetandin anha vê saetê bimerene ez gelek spas dikim spasdarê we hemiya me û bila xwe baş binêrin li tendurustiya xwe miqate bin ez gelek ji we hez dikim hêvîdarim roj berî rojê em ê dîsa bigîjin cemhev û bi konsera em ê dîsa stranê xwe bi hev re bêjin her bijî belê bînerên hêja ez jî gelek spas dikim ji bo we ku hîn pir me rane heta vî saetê û wek din heta 15 rojê tînê hev dibînin hay ji xwe hebin em ê bi strana dawî guhdar bikin bi xatirê we
صافيت بنتالو ضروري هاديان صافيت بنتالو ضروري هاديان يحكي الشرطاريس تركيون الياقان دورت بقصان بنور بناسان صاري سيرونيان صاري محاقبان أخجي جميخا سيرو يراقبان صاري سيرونيان صاري محاقبان أخجي جميخا سيرو يراقبان هزار مصاحي مجاز مساسن صفقت غيره ما زرت أحسن صفقت غيره ما زرت أحسن ما زرت بويرها هربس قاليس زبت ويرا فتروم زرتي زداليس صار سيروني عاد صاري محاقبان أخجي جميخان سيرو قراحقبان صار سيروني عاد صاري محاقبان أخجي جميخان سيرو قراحقبان يكو حياتك يربين زارو ورات الناس نايل سنهرنو ورات الناس نايل سنهرنو كوساين نارنو أفكو هبرنا أخيب كرنميت كما تفسر